ole tun tum video a chuanin Creta new model la hianin Creta new look a hianin alloy wheels kan thak don ani tuna hianin I Srila na boy pui me ka Srila kan alloy thak tu re nge size 18 inch mo ani chuan original size hi original size tai kan entry na tire size en dan chu ma kan video ma saka ka soi to 205 65 R16 16 inch ani tire hi alloy hi elo 16 inch ania 16 inch atang khan 17 inch 18 inch ani chuan inch ni na mai alloy kan upsize don tina ta ni chu tire size ka 205 65 R16 atang khan I 225 vela kan size te don ni aron hlai bukanga aron sang sot bukanga moi don khop mai thế là hiện prom huna oma hey Creta ni tefa ani hi businessman tho ani hianin mình sao cả bazai mình on dor phang dona alloy khan hi heta hianin infinity alloy ani infinity hi premium alloy ani tin original an ni bokani hey ta hian QR code scan tu rom bok ta infinity brand a hian original ni lo khaten en thita ni QR code scan khonin link a hroi lut chenga chumi link chuanin hello I khoi rama tang aron chuak nge te dimension te feature song kha aron tilang vekta kha infinity alloy wheels in le re chu QR code scan hi na chang khet tur ni chuan ta hianin Kenda tire 18 inch lo 18 inch tire kan buasak le dona profile hi 255 45 R18 and don ta ni ani chuan hemi somi 16 atang son so sana son 16 atang son 18 inch kan vu dona kan vu nuwa kan tai profile kan thak vek boka tai hello panso tanga aloi kharon lang lian chapau de usat boka moi em don ni so lan dan ma sa ania chuan alan dan nung na kina hai kan bo khom nuwa karon tilang lenga heta hian team pathum howin an boi pui dona andi hewen team member pathum ka tina Srila team ten aloi an vu dona vu nuwa ai nal nge nal lowin ti te itin body ne put moi to kem ti te le 16 inch atanga 18 inch vu hi upsize lo moi rengim ti te ka comments na ma tin soi vele don de ole tuna na kan tadang Creta 18 inch alloy kan lang go ni chuanin tunlai motor tam tak kho hi tire sensor ompek to ni tire sensor chungchang hi Srila kina ron shil chewanga hi heta hen anozel hen tire sensor ompek to ni chuan khami tire sensor ka ti chemi luin alloy son kan volu ngai don ta om je chu hemi tire sensor heta lo metara display the kha elo nozzle rongot tubeless nozzle rongot vua taila tire sensor feature saka loss te don ta ni chuma chu headlight tire sensor chemi elo wala ka alloy wheel sa so kan vua le ngai don ta chu bi chungchang chu karon tilang le lokang Srila tire sensor display dan kha kan lo en chin lokang chu tai Srila ania ni lo soi fiang azulang hiam te ta ko tire pressure tu ni ta tire pressure in alo lang ta kan ni lelam 39 lelam 40 lelam 39 lelam 40 kema veilam keding lam kedung lam ading lam veilam di kana pressure ka tire pressure karon monitor vekta ni khuta khuan aron display vekta khumi tire pressure khu ka ke khu pamanga imamo ani pon pamangai pon notification te ron pedon ta khatiang kha ake thep lo kha ammeter changa am motor ke check chen lo ni thut huna changa I mu mai thainan khan di kan pressure kha aron signal aron pachin ta ni ta khuan chumi om zia chu khumia khuanin sensor rom wang ani tire pressure kha nge ni tika shet wang ani khumi sensor khu hemi alloy hian gan suan le don ani tichuan ake khumi original tire atang khuanin alloy ko thak la khami features kai loss lo nan khan veina hian tire sensor change dan vel ta bo karon tilang le don ani hian dor chunga kan bek lu ta ake hlui kan thon molanga tharlak tire tharlak alloy tharlak 18 inchin ana thak don ni tin wheel nut loose re denga shet chu jack up fine he kan loose thin ta ni athan chu motor weight na del ta ake kha tal lo ta chu chuanin agiar tan te khan tha ni chuanin claim kan loose vek to nuwa khanin jack up ta up kan to khwan he loose to ber chuan aphil kha chu har sa to chong lo wa ama khan motor le adin lai tak khanin ahul ran sakha ahul na takha kan her hol nek thin ni chu bin hu chuan motor ke akan to nuwa chuanin a brake lo thlo amo ani lo pon agi ara ta pon awi ombe hrimani ka bang khanin komi hera khu le ai na lai nge in kan her thola chuan a thona taka kha chu jack up to nuwa khan kan her thol le zol thin ni he zama hianin hoilama tire changer le compressor vel kan ta asan chu kongana kan ta chuan benching hlut dona tire compressor te air compressor te hi ka bang khan customer ten benching le vibration an tur do nan in hoilama dor hoilama hian ten tire changer kan ta de ni
เฮ้ยแต่ Infinity Premium มันลอยกันสวยค่ะ original ลอยเวกกันเองเอา Infinity ชอบชับตัวปกติแต่กันชอบปกติจวนตัวนี้แกลุยจังอินเฮ้ยแกลุยจังแกทาร์ฟงฮัลไม่ตัวกันนี่ฟังคันเฮ้ยทนง่ายเราอมตัวตักกันนี่มาเส้นชิ้นกันสวยอย่างคันอามาจังควานินแต่เซนเซอร์เขาอมตานี่ pressure sensor ค่ะเขามี pressure sensor ค่ะเฮ้ยมีอร่อยเห็นวัวลูกกันตัวโดนฟังอินแต่ให้กันรีบเลเวกโดนนี่กันรีบเลเวกกันอ่ะจวนอันโน้ตจะมีเลยเซนเซอร์อินซอมครับเชื่อมีเลยกันพอรังอ่ะจวนแต่เห็นอร่อยกันวัวโดนตานี่จะมีฟังจวนอาตาข้าเขาตักเดียวเลยกันเฮ้ยมีแกลุยเลยแต่ทาร์ฟวัวเปียอามาตัวฟิตฮัลไม่ถึงตัวค่ะแต่เซนเซอร์ลักกันไงสีตากับฟังคานินแกลุยส่งกับตัวขาแต่กันทำเท่กันไงตาดิมาเราจะเห็นกันตีกวาดชิมเฮียนินวักจัสกันลักสักจวงหรือว่าอร่อยเลยแต่เปิดแต่มินโดดตัวขจรติกันวักจัสสมลวินกับชักสักสักชิ้นนี่มาเราจูสันละมาให้จวนอินโอเวอร์ไทม์มาเอ็กซ์ตร้านั้นโถบางอย่างกันน่าเที่ยวเฮียนินสันละมาจวนให้มีreplacement มันให้จุกันละชิ้นนะใครรู้ก็จุกันเชียดเทียมกลางไงอะกันเอาแต่ปล่อยโลเวอันนี้ไอ้สองเวช่วงก็สองเวเต้นนี้เฮียนินสันละมาแต่โอเวอร์ไทม์มินตัวก็มันนี่แต่เอ็กซ์ตร้าแต่ไปใช้นั้นถกเวข้างบางคันสันละมาจนวักจัดกันละเวทำมันนี่ดีค่ะทำโลมาเสียกันสวยตรงกันชิมมาชูนละมันนี่เราให้จน working hours บ้างไงนี่จนfree เวกินแห่งส่วนกันทักสักเวกันนี่ดีค่ะสวยลังไปเลยชิมมาไงที่จวนกันสวยอย่างคันให้ตายมีแต่เซนเซอร์สุนิตานี่โซเชมีอะไรกันลักขง่ายตีเชียดไว้จวนเซนเซอร์โซทาร์เลยง่ายโดนนะบางครั้งมีเซนเซอร์โซอุลุตุกินเอ็กซ์พอร์ตนี่ลักง่ายตานี่นั่นลักง่ะมีเซนเซอร์โซเฮ้ยไรโนซึวันตัวราเฮียนมีเซนเซอร์กันหัวเวเลงอ่ะทำนี่ค่ะจวนนี้นักจินไม่ตระกันติลักลังตับแต่เพรสเซอร์ค่ะแล้วลังเวกตัวไม่โดนนี่ไม่ตระกันนะฟีเจอร์สักลอสโดนเราที่นั่นนี่สิตักยังไงครับคนเหลือจวนอามาคู่ที่นาลเวลที่พวงง่ายเวนี่ขอสวดโดนคันอันหวยละมาคันินสตาร์เฮร์ตูรอมตาสตาร์กันเฮร์โคนหัวจุงละมาควันดูด้วยกันอีเลียสัมพุติที่พอมันเทียที่นาลันคันจวนนี้กลอกไว้สินะจุงละกันเฮร์ทุ่งอันหวยละเมรอกจวนที่กลอกไว้ซะเฮร์ข้างไอ้ทุ่งนี่ถ้าแต่เส้นสดและช่วงไปดูปุ้ยนะหลักตัวไหนเราเทียมไปเห็นนะการให้ไปดูเราจังไก่ปุ้ยตัวนี้กันนั้นก็ฝังเลยนี่แต่เส้นสดหลักส่วนสูงที่อะไรไปดูพวกมันดินฟิล์มขูดง่ายบอกเสียแต่เส้นสดกันตีเช็ดปัจจุบันแต่เส้นสดปกติเองสักมันเนี่ยค่ะใช่ละสองทุ่มบอลไปเลยก็ไม่ได้จะได้หนังเลยนู่นเลยมั้งปกติเส้นสดอันไหนเห็นเฉลี่ยตัวมีเซนเซอร์โน้ตกันเต็มมีจะโอเคเนี่ยพอยหมดเลยจ้ะมีเซนเซอร์โน้ตเลยจะโอเคแต่ก็สั่งทุ่มมันไล่แต่ในเบต้นที่นักคอมพานีสิริพนมันได้สุดดังลำทุ่งอ่ะก็ให้เราติดเชปลิละเราติดเชสักปัลไตละจุมีมันจุกันสวยยังไงตัวนี้ก็มานี่ถ้าบางครั้งอุลุกลุตุกินเอ็กซ์พอร์ตนี่หลักทักข้างไงนี่แต่วินกันแล้วงั้นติดเชมีอะไรวินจะกันสวยสักตัวนี่แต่เส้นสดโน้ตเลยนี่แต่เส้นสดติดเชื้อเนี่ยบริติดก็โอเคแต่เดี๋ยวนี้รู้ตัวแล้วชัวร์ชัวร์วารันตีเท่านี้นะคอยดังลำไทยว่างินแต่เส้นสดที่เชมีอะไรวะหลักทักไงตัวนี้สิจวนเฮร์ตูรังงังที่กันเฮร์โทละกันหอยมานาลเวกตัวปกติเชมีอะไรตัวเรนจนมีปัญหาปกตินักการังปกตินักเชตูระโลดมังกันละช่วงCretaก็มองเดี๋ยวหินตานี่ที่เฮียนินให้มีเซนเซอร์เฮียนินสัญญาณข้าไม่รู้ว่าไม่ตระขนาดทนนะเพรสเซอร์แข็งสังเกตนี่ที่ข้าไม่ตระรู้โมเดลเทียงส่วนให้มีเซนเซอร์บุกอะฮีมีอร่อยแห่งการฟัวเละเจียงลูกตุกินทุนเละเท่าไงฮีพอฮีการฟัวเละนู่นขจวนนี้อร่อยเพรสเซอร์ข้าแต่เพรสเซอร์แข็งสัตย์กันมันที่ข้าถ้ารำลังเละเฟกตัวนี้ข้าแต่เซนเซอร์จงจางกันเทียมเลต้ากันวิวเวอร์เต้นมิโซก้าประชาชน subscribe พี่มันหลาโดนพวกมาอ่ะคือช่างอินเทียมผ่าไปโดนนี่ไอเดียนี่ผ่าไปโดนนี่ดินเทียมเวกแคปโลปนอาจารย์อาการพุ่งขึ้นขึ้นเป็นเชียดกระจวนอาชาเชมชิมโดนนี่แค่แต่ยังประคับจู่อารมณ์บัวเสาตาแต่ยาฮี255 45 โปรไฟล์กันที่ต่อค่ะชาลุตุกินเตียมมาหมด
pan lu tukin tiem play lu tukin tiem jika comment sama ada yang soi ve lom don dia ni an buat don ni body này hen soi don nem ti ta kha in lo enanga hey aya profile chazok turte suggestion te nei pon comment aron sayula kan poi ti lo reng reng ni chu bi profile chu mangzo kula tiang chi te tu na mi hi 255 18 inch bo don ne chon 255 45 18 ti hi emi profile chin chia ve thakop mai Creta bo tu le upsize ve tu te pon tin ke mani khermin dor lo ni pon dor danga eng Tyre size ka manang vati duk duk ngai lawin 255 45 R18 na eng grade angin le isa man nge vati top pula chuan 255 45 R18 hianin a steering cutin a tai lo ni ti te a body touch nei lo ni ti te full cut po poi lo ni ti te kha kini cho kan perfect to kan fa kan mi profile le kan recommend ani 18 inch bo dan chuan tin a mai 45 profile so ni sia a va pan nom ve point ti mai theya a cha zong khai ti lai hi ni put pha khap chan ve ve lang chu ni dei ni cha zong hi om je chu 255 ani na khan ama khan 255 ani na khan a hlai na khan in hemi cha zong e king tel ve thawani ti chuan a profile ka 255 ani kan ti to kai he te ni sia ka Tyre size nen du chuan 255 45 R18 te hi Tyre zong a khan in ziak veka size ka eng size nge Tyre kai man na eng yap size tu ti te po kha Tyre in chin na tur ani tin kan video ma sa kha kan soi fe to thona chorem cha ge ma kan soi fe bel hrim bange a he to ta chu na ho view nga ma se ala she velo ta ro chun thil tang kai ta kan thunga Tyre kha eng size nge man profile nge man ti zona te point dong me thei thina ka shelo han ti hu me kha chu anais lo ani motor nei ve sia chuan kan motor nei kan chiang ve turan ta ama saber hen 255 point check din motor kain ula 165 point check mai thea 195 point check mai the 185 for 205 point check mai the khami ama sabera oblique omjel ta ni he oblique ma sabera in jega kha ataya hlai zong ani ta ni a hlai zong a he he ta tanga ron hlai zong he 255 jon ti chin hi lo ni ta a 235 jon ti hlek ka mo hi ni lenga chuan 225 ani jon ti hlek ki ni leng omje chu hemi hlai zong khan tamai ta ni 255 pa chu chuanin 45 kan ti thina chu hemi cha zong a he Tyre cha zong kha 45 ania 55 ani chon ti hlek ke niang 16 ni chon sang le hlekang chuan 17 ni phe sang ko viawang ka hemi cha zong kha alai mi hin ta ni chuan R18 ni chu hemi inch hemi alloy ka size nge a wheel ka size nge ni he an ta mai ta ni inch som pariat an ta ni 18 ani chuan R khan 18 tin sia chuan hei inch som pariat te na chuan R khan 20 inch chuan hei inch som ni 14 inch chuan inch som pali tin ani mai ta ni ka shet ve ta ra tha ni idea tan an tilang vel hrim ani tuna hianin 255 45 R18 na kan size me kan ni ti chuan he ta hian sensor kan soi kha Tyre sensor kha an vole poka so mi sensor hi awak ngai em ti khan kina karon tilang leng ti da hian meter display khan Tyre sensor ron display ma mo error ron display em ti kha kan en lenga hian a wheel nut kha kan tight sangsanga amai 5 holes ya wheel nut panga manga chuanin a wheel nut kan tight zone nu son full tight ma in a jack kan down lenga a jack kan down to nuwa a body na china kan soyang chi khan le in ha nuwa anna ta kan full tight le chau don ni chu chuan a tlo lu be kan ni tina tight por wal du be katin a tight wal theidan chu a motor a ke kan lai tak hianin ama so i kuta kan her thei tok vel ang kha tight ta han da vek khanin ama he tight hello wal tu em ma chuna full tight ro kha chu i jack down to nuwa kan full tight le mai don ni khai kan lu khop mai he bosin het lama hian brake lo ra sak boka ni kina jack down ma khanin a brake ra hianin a tight wal do nga ti ne ni he jack la down lawin phoro ka leng khai kang lai khan pakhatin brake lo ra saka chuanin son tight roll fe kanga ta topin a brake rap tu me ti lan chian de hian tin is ming ve kha Joseph brake rap me kan hi hian tang khop mai ole tu so ka full tight ta kan down thei ta je kan down nga a body in ta champion ma kan en sina jack te hi trolley jack vek hydraulic trolley jack vek kan manga ol sam takin kan down kan up zung ve the ni ole chuan jack kan down so ta helan tan tu chulin don ta ni le lama son jack kan up le thau si wangin ala kang de utai tai space ko su lo langai kem fi uran kina alan dan tur full adik takaron dan tur kan lo le mai nga he na sinaka profile so ikhan ta ni 255 45 R18 tikha full cut pon ila tai don lowa he jack down huwa po body touch don lowa
veizong mo ding zong upon cut full la body tai don lo ni kha kan recommend bera chuan 25545 R18 hi ni ya kha chu chi profile du ta kan ni mo he profile tha hi isem ka isia ni chuan comment tamaron seila kana ben ho de sinang te chuan he hi tuna loi kan buat thar sun tani infinity premium alloy wheels 18 inch ania he hi aket lui 16 inch ka ni tani a body ne na ain me dan te aron lang pau dan te tin alen dan te kha moi in ti lo kha kan ngai chak ve khop mai 16 inch to 18 inch upgraded alloy ni ti chuan ke khat che kan la vo to na hian tire sensor change te le suan vel ta kha boi tha ka wangin kan la boi pui me ka tian jack le la ma line up box si wangin a motor he la le do he a in level lo ni bang chona space alan na po khala lang che thi don lo wa hi walking back to nu wa ka ran ti lang le don ni hey boss te phone an uluk khop mai ma mi ai chona motor po sai ta an ti uluk ta ke ram thira ngak thap mai an lungoi don nem an do ni ti chuan ve lama no lut ve le don me ka chuan anung lampang so original din alo ma song so thona te sensor te thak le ngai wangin luk takin an maulu ma chuan tai drone le vek anga chuan ma ve je kan down the to chuanin ai level to dona chuan availam pang an bo zo le ta tai zo bonga chuan je kan down anga ai balance ta che don ta ni chuan in a space lan dan dik ta ka po haron lang the to ang tikana hum je kan down zo te je kan down zo che tikana chung lam khol da le khol da lo da na khan china kan en na kha hey halan dan hey ni don ta ni achina ka chuan so tam pang kain abang kha na je ka live space ka zau ta tu ka alan da kain put khat ta lo ta tuna chuan le lam kha a level nang chi kan da ta ta pang space ni mo ta pang space ni mo perfect em ta ni tin alua khat moi tok che bok ta 18 hian 16 hi chuan a tho alang tho deu hek ta 18 hi bo kha chuan a motor ne he body hin ta wala a body ne na in put khat moi che ta size ne tin a ke lo len na hi chuan a lo chak mel beka tin stool po motor ke chau lo po chu thleng po niang chu a ke te na chu a ding het lo bi ka ni a foundation ka he lo meu wa in chu wang chun motor kha a ke kha alena a cha that kha chuanin a het bi ka tin cornering a po body roll te om lo wa in pai lo bi ka ni ang kha nin a looks mai pi lama hian aloi po hianin a ke lian te po hian tian he a driving a ti boy si lo to ka profile set si ka chuanin moi a lo khop mai nal khop mai veilam kan en leang mau ma tek point la pai khalo ni chu ba pot kan tu ka on top de la ni original alloy sa ka chuan moi khop mai tian hung lam pang kan ti lenga kana su fai hlat bok nga to palam dang karen tang le do ni sen kan tol ma le ka anung la pa chet na nom de nan nice ta kan nice ta kan chỉ cái này chưa nó này xin tiền về thì là nó khác cần xây về sắp từ chú là nung kan thon lenga nung kan thon zone wa sensor kan suan le ve kanga so anin kan lo loi hul pum pui loi bo thei to này ngalan dan kan compare sim sim mangi 18 inch alloy Creta ya original 16 inch alloy ka chu nghe chiếc chết biết cái này cái tero te ding ve tang tang kha ang do na ma se kilian de vo ka chuan so chak mel bik em arin tlang mel bik em do na ni ya ke ka thon de nga ka ram tilang le ang discuss na sa khop mai was ta pon mat flap chang te mat flap ina bang harang vel tu le chirina ma vor tu block dan tu tok vel ha ni sa pho vel ni khai site ni tagin an fake vel ni si zong te ma zong te se ka lu khop mai he ta Creta turbo grill gan nei le boka glossy finish oma matte finish om boka ta hian eng hian nge look sem zoka moi ti zok pian thir le mek boka ni aloi bo mek la in
ko mo han la thale lok sin te so original lan dan ania chuanin ko mo met black khun bole sin te ei met black ani ta nga met black finish grill ania turbo grill Creta new model moi zo kan thir me ka du zo kan wo sak do na khoi hinge moi ti kha comment lama polo soi version mara chuan met black ania an la thale sin la glossy kha lo tirang le sinang glossy back om vele boka Creta grill glossy back ei turbo grill kan ti ta kha ei ti fai nuam big boka ni ti fai nuam big chana chu a ko tlang velo wa tin radiator ti dai tu tur kan ta hian air vent ta chu om thawani borok chu lut tlang thei thawani ama mo to kan ka chuan hei tin chu ba khai chu plane alang plane ta kwa om velo wang kharin mun phia ko ngin mo holamo a pon che te mo zo hol lu ti 5 vel grill ti 5 vel khangai be don ta lowani hen la thalai lok sin te original grill in mo chon hei kar no zo om ta zu kwarta pon chia moi ku zung chalin mo je te zu ti 5 je langai ni ti hian hei ti hian tap lo hol te zu hol lu nga ya te kan ti 5 ka har sai me ya turbo grill ti ka chuan in tuini tleu thok angan ta thak suau mai do na well final tu boka anal ba ka en ko la khatin wang ka ni duan la sang lei thei lo ni met nge kan ti do na glossy boss nge na ti so met zo ki mo met zo ki na la ti tlat asan chu headlight ta glossy kan fu to a chuan heta abam par lip vel ho khu glossy boka heta glossy box se ka wakan tla hi met voila han police bokila lang moi don ni ka hria tia ka ama ngai dan ne ka ngai dan ni chong lowa tenge nang ni chuan glossy po moi lo ti jok thea met po moi ti jok thea gan customer na du bera kha na met le kan fu sak le don ni ta hian pan turbo grill la hian in driller han veramo screw kil vel teng ma ngai lo ama hi banton system ve kan hei nong hian banton ve kan hei kil jong ka banton vuan ve ka vuan kol ve kan ni chuan ten banton ka char kol ve don ti ani chuban chuanin screw kil te verte angai velo engma mel hem amlo ani tin ama hi ilo tau ke pal ni poni replace don po kana banton ala kha ka thar bole ni maya tin du lo huna mo aluk sakha ning huni lo nei pal ni pon ama hianin banton kha kan ti fai me anga anu ma nu chia mo screw kil na pormo thuple ngai che ve khom talowa te khanin hian ron cover nal vek mai don ni tuna met black kan lo po to ton na thil kampel don reng hianin amwa ma hi shruk fai thatanga mai asan chu banton le akara khalin vai vu to mo par ti lom ka chuan taka bel nan don kha khanin ati chak lo thin ta ni chuan ya kan shruk fai thara tin heta hian SIPL primer om belen bokani adhesive primer tin ya hemi hi banton nei vona tur china khanin uluk takin in hoi kwal sai hoi kwal sai nga hei le tur kan ne ya mi ka bazar hemi mo pe chuan rain guard te po banton na bel vekania door guard te po banton na bel vekania grill te tin tiang chrome ki tho te po hi le black ki tang chi te po banton na bel vekania kha wang kanin primer nei lowa kan bel si kha chuanin alo kaw le thina ban te long het lo thina ni chuanin primer hi ma mo ni chu mi ka bazar kan nei di tin kami primer kha tin banton bon tur lai khan kan hoi sai tu chuanin banton kha ti chak ma nuwa kaw te kha om lo pha ni ha kan shup pai ve ko nuwa primer kan lo hoi liang primer hi ngai tam mi lo wa chete kan bun chho ka ti chuan la point chete kan chia ta chuanin banton ma zona zai khan pan de wen ti kan hoi kwal zai ti khan ko te ni ko chona banton ka chak big mai don ni kaw le amo lo tlale lo pal le ti te kha om lo pha ma atran pui ani primer khon mat black zok ke kan banton kan hik le ve ka ngati khan lo vo don ani grill la son a look spot dang lam ve don re renga tin tuna alam dan grill la so Creta nei zong ho wina an grill lan dan lo ni ta ni a grill li mai be ran ta ni motor a chuanin smiley grill te angry grill te motor sang alo om thin ta ka grill kai ang fe kan company sang an san siam da na kha chuanin i Creta nei to zong khan hemi grill in nei fe kan ni tiang grill ve ke lo ni hi claim in a new model le hemi rate lo i decoration rate ron ma hi chuan ron dang lam le hreta hemi ma chi khan tiang chi lo grill so nei le thung ta na se kha zong ka Creta nei zong ka in nei ain ang ta fek maya ti khanin turbo grill i vu khan claim looks ka lo ti dang lam ang en ko lo nom pha don bo ka pang khanin
grill han chei moi kha mai ber mel ber alan na ber alon di tak se wang kan mai le ke hi poi mo kan ti de ber mai motor chei na chen mai lan dan le loi ve le kan thak chon motor he moi ta ge ro cho ha mai chen di le na chon mat black kha primer kan photo boka kanin mat black grill kha turbo grill kan fo le don ne kom fai ne tu ti fai ne tu rom lo pha do na ti son tin look sakat thak ta dei mai ti son Creta dang ne nan ding ho nga Creta nei ve zong dang kha chuanin grill original grill man se ka chuan apanga yang khan lang rual thup nga nei chu turbo grill ran ni wang han lang dang lam bik dei do ne look sakha na kha moi ti zong ani em moi pelo ti lo ve viu thei tho bu ka machine ka hin ang lo a moi ti tan chon moi nga moi ti lo tan chon moi lo ni le mai a ka chu adui nan vo nga du lo nan vo lo le ni mai nga customer choice ka kan da poi mo ber tho ani anh là tí mà anh lưng ơi này try grill của vàng sao lưng ơi khóc mày thì khán tay sensor anh change lại mấy cả không làm mà son anh motor kèn khai càng lệ to bốc à thon lệ to bốc à đây hi với nó căn thà hay căn pay fail trap to này lôi pan hiện nó căn làn lệ nó cho nên căn pay lệ to na tin Creta hiện body kit căn lần này lệ bốc đi hay mấy hiện bumper hiện vole to cho mày dum china son body kit căn này á front kit le rear kit kan le rear kit a car rear diffuser angin langa exhaustable angin langa front kit cut in bumper guard angin lang de ubokta moi khok me vai ne karon tilang theilowa ma ro chu kan tube video danga khan lang om me the du le me lo check out sakula Instagram lama te po chu hi aloi vai na kan tianga grill kan tilenga body kit po la vole turin ei anin tiama ngin ron buat don in ti chu kan lo clear don ni an vole ngat pheile chu moi le don ni na langa nan ti sin te po cha kam khop mai ngai ta ma hian a ken thunga mi tu ron pe fel le ta an hlang lenga a ken thung tu ron seng le ta nung an vo kai lenga am fa so te to em liền thắt trách khóc vào 80 inch nghe ta hiền in bonnet garnish kan te moi de pek khóc mai bonnet rang tur bonnet i khar zonga an arang tur vel te hian amo khwar tur a body khwar tur vel te ka lo dang don ni lo block ve don nei door guard kan bo sinang che kan ei bonnet guard ani ve ma ya bonnet garnish ani hi emtek product ani chuan ta hin reflector on bok ta hem reflector hian jana lo imalama motor headlight lo chunta chesela he lo eng don ta ni light kha lo reflect nga eng ne lang don ta te kan safety ani boka mulawaron sut pal thut che kha om ve to lo wa motor hi lo park kong sira lo park po ni ta la ti khanin kong sire park mek lai khan motor jana headlight oing ron tlan ta imalama headlight on ron tlan khan he ron reflect ta lo eng ta te khanin aengom kha chuanin motor ading ani ti te khan lo hu all sam le sol dona ta khanin motor ipak na aveng bokanga motor ron sutur aveng bokanga chuan bonnet cover murat kharpa ka nem changte mokhang ve lo rang tu lo veng tu turani te bonnet cover ai hian amai ron pong jok biawa wangi ne hian lo dong song ma sa jok bona engmo china avai choni thailo ma se engmo china bonnet cover ka a he aveng tel don bokari bonnet garnish ani he han la thalak chinte ka he ti moi ve re nga vo khana ti lang pa de me khoma vo le chin te vo da alan da ka lo en non le chin ati lang pa ve re reng bokani aven atang kai no song kan soi pia lama khan heta bena ken lui ho kha oma a ken lui atanga elo tire sensor la chok tur khanin e ka a ke hi kan thon ve ka ngai kha wa khan aloi kan thon ve ka tire sensor kan la chho ve ka chuan tubeless no sul kan vo sak le ni chuan a ke hi pressure ngai thap khan 39 bok khan mo 40 mo khan kan pump sak le ve ka hian ready kan da sak le hal ve ka ni ole tuna chuan kan lo vo zo ta kan vo zo ba ka test drive kan nei thap ba kan full cut kana shoot em cut in body lo touch nei em ti te kan en ve ka body touch seng ma nei lo wa halan dan side kimin galam mo theita 18 inch alloy wheel infinity Creta vo zo chen ni ti chuan in tire sensor chung cha kan soi kha
i ate sensor kha ama original loi tang khan ta kan suan le effect ta kha uwa kem ti ka tu na ka lo check leang ta sensor nia ta sensor ka lo tilang lenga oh tire pressure lang ta ku ama veilam pangkha 29.9 pambeka lelam kha 33 in paka 31 in 34 in oh kha pressure kha on display vek ani tuna kan en meka chu tire pressure kha on display yem ti kha kan en du chu ni ta ni ti chuan pressure in vek in 30 vek kan lu daling kha chu kan adjust le me nga a function em kan tire sensor change kha kan lu ti chia em lo wak ngai em ti kha kan tilang khot ani tuna tire pressure kha 30 vek kan du da lenga ti chuan in voida kan na chu kan lo zo to don ta ni kan tire pressure kha eta hian tire pressure check na kan nei le kan 30 kan ta lenga awa in 30 vek kan pam don ani ke song kha tire pressure in ang vek in kan dang a ti chuan display a kan in 30 vek ar la to mai don ani a ken nung kan zowa palam pang tire pressure kan check lenga 30 pressure kan ta lenga loi nang le vek ang ti khan coffee hết là mày nên tôi rom John à hết là mày Amo lo ăn bây giờ cũng lo cái nào rồi nha nó rồi hiền alloy vào rồi tôi nữa cái polish sắc lệ thấp à tire lệ alloy thì cái polish sắc vết cái này tất nhiên phải lệ nó tất cả các sản xuất các cái thứ này polish lắp tổn thương xuống tire của đồ nung đều rất mày sụt phải sạc lệ dùng ngã thì chúng ta lâu dầu ta 18 inch lôi tire thắt lắc nền xuống vài vài lúc ấy mà lê là lúc từ kia mồi in thì về lắm em 16 inch sa chagin 18 inch lôi à kan upgrade ta yang video kan thona le kan chat na vel te le ati dan sang hi youtube video kan lo siam zel dona thai tia itang kai pui ni so mi lo subscribe mi lo like ve don nia di song khari pot se voina 18 in saloi kan hlan na vel chu next video a kan hore effect don den